Ngiyabingelela abangcwele egameni lika Jesu nasekuseni siyayibonga kakhulu inkosi bathandekayo. Ngiyakholwa nitholile imemezelo ezichaza ngalo lonke uhlelo nangandlela sakuqhubeka ngayo. Siyayibonga inkosi esihambe nathi kwaze kwaba la. Singene eswini lenkosi singakakwenzi lokho ngicela basibheke izwi sikhulekela abantu bonke. Elitholakala encwadini yokuqala sahluko sesibili sifunda khona ama verse ayisishiyagalombili okuqala. It reads thus in my Bible. I urge you first of all to pray for all people, ask God to help them, intercede on their behalf, and give thanks for them. Pray this way for kings and all who are in authority, so that we can live peaceful and quiet lives marked by godliness and authority, or dignity rather. This is good and pleases God, our Savior, who wants everyone to be saved and to understand the truth. There is one God and one mediator who can reconcile God and humanity, the man Christ Jesus. He gave his life to purchase freedom for everyone. This is the message God gave to the world at just the right time. And I have been chosen as a preacher and an apostle to teach the Gentiles this message about faith and truth. I am not exaggerating, just telling the truth. In every place of worship, I want men to pray with holy hands lifted up to God, free from anger and controversy. Amen. Let us pray. Baba ongcwele, siyabonga Nkosi, izwi lakho lisilawula ukuba cela nokubonga nokunxusa kwenzelwe abantu bonke. Phinde sikhulekele obakhethile wababeka emagunyeni ukulawula umhlaba. Baba siyabathandazela egameni lika Jesu obuya masinyane. Simana nabo nakulesi sikhathi esixokozela kangaka, isikhathi esihlaselwe ngaso kangaka. Kodwa wena uNkulunkulu umi ungenakuguquka. Wawukhona ukhona uyoba khona kuze kube phakade. Noma umhlaba uzamazama wena lokhu uNkulunkulu. Mhlaba usesandleni sakho nakho konke okusemhlabeni kungokwakho. Siyabonga Nkosi ngoba izwi lakho lisho njalo, umhlaba ungokaJehova nakho konke okugcwele kungokaJehova. Siyathandaza Nkosi, sithandazela hanjiswa kwensindiso izwi lakho egameni lika Jesu elinamandla. Sithandazela ibandla, sithandazela izinceku zakho sikhiphile, moya kaNkulunkulu bahambele umena ngakubo, ngoba kuma ngakubo kuyawenza umehluko esizweni elihlane kangaka. Siyabonga ke Nkosi, sibusise egameni lika Jesu umsindisi wethu. Amen. Ngiyabonga kakhulu bathandekayo egameni lenkosi. Ngicela uba siye eswini lenkosi. Ngicela uba sifunde incwadi yabahluleli, Judges chapter 6. Abehluleli, Judges chapter 6, we start read from verse number 23 to 26. Egameni lenkosi. It is all right, the Lord replied. Do not be afraid, you will not die. And Gideon built an altar to the Lord there and named it Yahweh Shalom, which means the Lord is peace. The altar remains in Ophrah, in the land of the clan of Abiezeri, to this day. That night, the second verse, we're reading from verse number 25. That night the Lord said to Gideon,
Take the second bull from your father's herd, the one that is 7 years old. Pull down your father's altar to Baal and cut down the Asherah pole standing beside it. Then build an altar to the Lord your God here on this hilltop sanctuary, laying the stones carefully. Sacrifice the bull as a burnt offering on the altar, using a fuel the wood of the Asherah pole you cut down. Amen. Masilibonge izwi likaNkulunkulu. Siyabonga Nkosi liphilile izwi lakho liphilisa thina uqobo. Qondisa izindlela zethu entandweni yakho. Baba ongcwele lesinkwa lemana yomphefumulo wethu. Uma livela beyabaleka ubumnyama ufike ukuqonda okuvela kuNkulunkulu. Siyabonga sibusise egameni lika Jesu umsindisi wethu. Amen. Ngicela ukukhuluma ngalencwadi bathandekayo esijwayele sonke izibe imoto mhlanganweni yethu lapho sihlangana khona uswa abantu bethi Gideon qhawe namandla khona igroup enye sasinayo lapha sifundraiser ngayo imali kwakukhona iqembu kanye igroup ebizwa ukuthi uGideon ithi mayisingena le group kuthiwa Gideon hamba ngalawo mandla inkosi inawe Gideon qhawe namandla. Ake sikhulumeke kancane ngale ndaba bathandekayo. iBhayibheli lisilawula ukuthi kwi period yabahluleli ama judges angena kama judges lapha ko 12 ngelilanga sokhuluma ngawo ukulandelana kwawo lokuqala lesibili lesine njalo kwaze kwafika noDeborah. Abantu isizwe sikaNkulunkulu sahamba ngokwesizwe kaNkulunkulu beqondiswa ukuthi in the helm okanye lapha ebuholini kukhona uDeborah. iBhayibheli lithi wafaka uDeborah sadlula isikhathi sakhe naye basala abawaIsrael base befohla beqa indlela zenkosi baduka emkhondweni yenkosi. Ngoba ukuduka emkhondweni yenkosi akulimazi uNkulunkulu, kulimaza thina uqobo. Abantu kuyibona abalahlekelwayo yimnawe ngokuduka endleleni yenkosi. Baduka ke uNkulunkulu wasebanikela kwabaKwaMedian, bahlangana abaKwaMedian nezizwe zonke zazikhona ama-Amalekites. Hlangana ke babusa kabi kuthiwa kwakune cruelty, kunesandla sensimbi ababaphethe ngaso. AbakwaIsrael bazakhela imihume yokucasha. Isandla siqinile kuyisandla sensimbi phekwabo. Behlukumezeke ngendlela ukuthi babethi mabelimile kuthi ngesikhathi okufanele ngabavune ngaso zivele ithelekele zizwe ngamakameli zizokhempa la bazawuhlala till izwe balishiyele inqumo. Bathathe wena nkomo, wena mbuzi, wena zimvu bashushumbe nakho nokusemasimini bahambe nakho. Therefore Israel ke wasefuna imigodi ke yokucasha becasha emhumeni. Mawuzwa la kule ncwadi esiyifundayo kukhulunywa ngoGideon. uGideon iBhayibheli lithi waye egaya okanye ebhula ukolweni ebusuku ewubhula ecashile disguise bangabonakali ngoba mabe bambona bakwaMedian bazoyithatha yonke le nto. Naye ke fihlile ke ecashile ke esaba whatever. Bese lithi ke iBhayibheli the angel of the Lord appeared and said, mighty hero, the Lord is with you. Uyabona lento ifika kumuntu ecashile saba ngisho isithunzi isizwe sakubo siyabuswa ngamaMedian and bacashile bonke abantu. Kodwa mawusathi wenza lento nawe uyenza ekusithekeni ucashile kuqhamuka umuntu athi kuwe
ekuthiwa yavela ingilosi kaNkuluNkulu yathi kuwe qhawe linamandla inkosi nawe. Ho, inkosi nami kanjani sihlupheke kanjena wabala ukuthi obaba bethu basitshena ukuthi wabakhipha uNkulunkulu ngengalo namandla eGibhithe wahamba nabo kodwa manje asiboni yonke le nto siyabuswa manje kumnyama kithi. iBhayibheli ke libe selithi wabe sethi lo muntu uma uGideon esemtshenile konke lokho ashoyo ukuthi nami ngisizwe ngimuntu omncane esizweni sakithi kwaManase angilutho njani njani kodwa ke makuwe Nkosi kwashiya ingane ihlabelele lathi makusho yena baba kulungile makuwe Nkosi ngilinde lapha ngize ngibuye bese lithi iBhayibheli lithi iBhayibheli wahamba uGideon wayohlaba izinyane lembuzi nesinkwa esingenamvubelo wabuya nakho wakuletha lapha kwale ngilozi ehlezi lapha phansi kwesihlahla. Mayifika ingilozi yathi kubeke lapha phekwedwala ngiyayithanda ke le beke lapha phekwedwala inyama nesinkwa esingenamvubelo bese uthatha isopo uthela phezukwayo nangempela wenza kanjalo. Lithi iBhayibheli ingilozi yakhipha intonga yathinta lo mnikelo yelenyama nalesinkwa esingenamvubelo esiphezukwedwala on top of the rock yathinta lo mnikelo kwasuka umlilo wasuka phezulu wadla lo mnikelo wadla lesisinkwa wadla lenyama wakhotha nomhlozi kwaphela kanjalo waseyabona uGideon ukuthi hayi ilono ade ngihlangane naye wasezulwini seshaya uvalo ke manje uNkulunkulu kathi cha awuzukufa. iBhayibheli ke lithi ke kule ndawo uGideon wenze altar waliqamba ngokuthi iYahweh Shalom okusho ukuthi ukuthula indawo yokuthula wabeka lapha lokano walakha la mayeselakhile lithi iBhayibheli ngalobo busuku that night the Lord said to Gideon, take the second bull from your father's herd, pull down your father's altar to Baal and cut down the Asherah pole standing beside it. Uyabona manje ngoba sevele lovelile wasezulwini kuGideon kumnyama kunjalo abantu becashile benefiye manje njobe sevele nje ufika nezinto ezintsha ufika namandla okunqoba but first destroyer less source of guidance less source of strength etholakala lapha kuleli khaya kababa wakho thatha inkunzi yesibili eneminyaka eyisikhombisa uyibulale bese udiliza leli altar likaBaal kusho ukuthi ngoba amandla ade ngoba kudepend ukuthi ubuswa amandla aqhamuka kuphi. That matter most. That is what we are. Kuya ngokuthi amandla kuholayo aqhamuka kuphi. So ke idestroye le altar kababa wakho likaBaal bese uwisa phansi lezi lamapani amiselo ashera la lezithixo kuona ke kuyobaza inkuni ezizobasa lenkunzi ibe umnikelo okanye umhlatshelo bese then build and proper kind of altar ulakhe lapha kulentaba to the Lord your God on this hilltop sanctuary ulakhe lapha kulentaba engcwele limele leli altar limele la is source of your strength, source of your guidance, source of your light, source limele amandla. So lakheke manje a proper kind of altar lisuke lelia obengelikaBhali sekuzoba manje ngelikaNkulunkulu. Uyabona iBhayibheli lesizulu lithi wakhe altar ngokuhlelekileyo. Indaba enkulu ekuhambeni kwethu kwemihla ngemihla
ekukhonzeni kwethu ekuhambeni kwethu nenkosi incike ekutheni i-altar la kuqhamuka khona amandla ami kuhlelekile na, ngoba lokhu kuhleleka lokulakhe ngokuhlelekileyo, uyabona, laying the stones carefully, ulakhe kahle ngokuhlelekile kodwa kube ngele kaNkulunkulu for your God leli altar. Amandla akho ke manje sezoqhambala. Sekwenzeka imangaliso ke, kwenzeka izinto ezintsha kuGideon. Leya fear lokho akwehlulwa kuthiwa hamba ngalamandla umsindisi uIsrael esandleni sabaMidiyani ngoba uvelile. Kahle kahle bathandekayo, long and short of this story, ithi lento asinqobi ngoba sinqoba ngamandla ethu, kodwa sinqoba ngawakhe. Sifike sisukelwe nanguGideon. Cashile naye isizwe sonke sibalekile, na ucashile, kodwa uqhamuka kwalo muntu othi Gideon qhawe namandla, hamba nawe inkosi nawe. Uyena owenza umsebenzi empilweni kaGideon. Lobu buqhawe bakhe buvela kulo muntu. Sithathwe simhambima, sithathwe silapha yasingasinkulunkulu, sikhuleka kukho konke. Ukufika kwakhe ikhona okwenza thina lokhu ukuthi siyambonga, simnikeza ipraise, siyamdumisa. In fact akadunyiswa yithi, udunyiswa ukubonakala kwakhe kithi. Ufika vele kithi, then ukuvela kwakhe salvation or mercy, iwona ke lo othi thani wena glory, othi thani wena praise to be his name. Lo nothi thani wena makabonga uNkulunkulu, kusho umusa okuficile. So all what we are doing endleleni yenkosi ekukhonzeni ekukholweni senza siqhutshwa umusa. Akukho nokuncane singazibonga ngakho, noma singaba ngamakholwa adumile noma singabakholwa ngakanani, umusa kaThixo sukukithi okuyiwona osiholayo nosiqhubayo. uGideon uyamconverta lo muntu, umthatha ethukile, umenza ihero lokuthi Gideon qhawe linamandla, ubuqhawe buqhamuke kubonakaleni kwalo othe kuwe ovele kuye. Bese kuqhamuka ubuqhawe ke manje sekuqhamuka lokhu ukukholwa ofanele uapply yimi nawo. Wakholwa yena wasithi cha makuwe Nkosi, hlala lapha ngize ngibuye. Usenza lo mnikelo ke manje uyatatazela ngokukhulu ukusheshsha, hlabalela izinyane ezisinkwa esiletha lapha phambi kwalomuntu, kodwa amandla azo operate ngawo Gideon avela kuGod Almighty. So yini ke singayibonga ngayo bathandekayo, ngaphandle kokuthi okwethu ukwakha that proper kind of altar likaNkulunkulu lapho engikhuleka khona, lapho amandla amavela khona, lapho idirection yami iqhamuka khona. Okwami lokho kuphela. Then ukuhamba nokwenza yonke lento qhutshwa lo msa engutholile. So ingakho ke manje kumina umsebenzi wami ukuhlala kuye, yena kimi, yena owenza umsebenzi ophelelisayo. Otherwise asilutho ngaphandle komsa. Otherwise umusa uyasishintsha. Kade sizehluleki usenza abanqobi, kade sibaleka usenza ama heroes, kade sicashela yonke into usenza sibe bold njengebhubesi. Yini enza sibe bold njengebhubesi? Obonakale kithi is a lion, obonakale kithi ungisomandla. So sithandiwe bathandekayo, sathandwa ngamaZulu, esithande emhlabeni oduma, esithande emhlabeni oyihlane, esithande siqoka sinenzanga lutho. Gideon wayecashile, nesizwe sakubo sicashile, kodwa wavela umsa engazange uapplyele ngoba sikholwa nje sizumsa nje, akekho phakathi kwethu uapplyela umsa. Uyayifikela ngokuthanda kwakhe, azenzele yena, uzibonga, uyibonga ngathi ngoba usebenzisa thina ekumbongeni ukuphelelisa icebo lakhe. Malibongwe lidunyiswe igama lika Jesu. Siyabonga abathandekayo
soon sawuhlangana kungekudala sibonga inkosi sindawonye sibukana physically hayi ngoba sikhuluma sihambisa intshumayelo ngamagaga somoya akanibusisa uNkulunkulu abenani sadla sakhe sibe phezukweni niphumelelise konke kuyizifiso zenu abagulayo mabaphile ngegama lenkosi siyathandaza ukuba uThixo umnini mandla wonke abe nathi aphelelise icebo lakhe phezu kwempilo yethu masithandaza sibonga inkosi baba ongcwele siyabonga inkosi dumo lonke inkosi yami maluse kuwe ngolwakho lokufanele ufanele ukubongwa ufanele ukudunyiswa malidunyiswe libongwe igama lika Jesu inkosi somandla olungileyo siyathandaza sithandazela abafowethu abaphelelwe ngamandla abakhathele qinisa lawo madolo axegayo somandla olungileyo abagulayo siyakhuluma ukuphila phezu kwempilo yabo moya kaNkulunkulu moya kaSomandla moya wavusa uJesu kwabafileyo moya esithi ngaye Abba Baba themba lethu likuwe moya kaNkulunkulu moya kaBaba awethu amehla abheke kuwe ngoba usizo lwethu uqhamuka kuwe siyabonga kakhulu Nkosi udumo lonke malise kuwe yenze njalo Nkosi siphe kwebandla lakho